Padre Benedetto XVI. І спеціальні привітання і так само благословенства від ім'я Папи Бенедикта XVI. Ricordiamoci del Papa in questo momento e innalziamo per lui una preghiera particolare come figli fedeli e affettuosi. І в цей особливий момент успомним Папу і так само помолимося за його, як його вірні сини і дочки. Sono incantato dalla bellezza di questo posto. Я вельми зрушений пригожостю цього місця. È come se la natura e gli uomini si fossero messi insieme per creare un piccolo capolavoro. Це так, якби і природа, і люди у одним співпрацівництві створили це пригоже місце. Grazie al nostro vescovo che ha voluto creare questa occasione meravigliosa dedicando a Maria questo luogo particolarmente significativo. І дякуючи нашому біскупу, який спричинився до того, щоб створити це місце особливим чином присвячене Матері Божій. La vostra presenza numerosa mostra che l'amore per Maria è profondamente radicato nel vostro cuore. І ваша присутність свідчить про те, що любов до Матері Божої глибоко присутнічає в ваших серцях. Tutto il testo del profeta Isaia che abbiamo sentito pronunciare Увесь текст пророка Ісаї, який ми чули в першому читанні, mostra un pericolo di persecuzione e di violenza nei confronti della comunità dei credenti. Цей текст показує усю небезпеку, якою може трапити супольність віруючих, менавіта небезпека пересліду цієї супольності. E voi questo pericolo, con la sua cultura, який має свою культуру, con la sua lingua, який має свою мову, con le sue attese який має свої надії і e con чекання, le sue speranze. свої надії. È una grande responsabilità. І це велика відказність. Ricordiamo quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, Успомнім про те, що ми почули у сьогоднішньому Євангелії. perché succede a voi un po' quello che è successo alla Vergine Maria. Бо так само і з вами відбувається криху те саме, що відбулося з Матір'ю Божою. Forse avevate i vostri progetti sulla vostra vita, chi lo sa. Быть може, і ви мали свої плани на життя, хто про це відає. Ma qualcosa è arrivato che vi ha portato la proposta di Dio. Але щось вас закрануло, і це щось принесло з собою певну пропанову життєвого вибору. A questo punto osservate che nel Vangelo c'è un punto molto importante. І зауважте, що у Євангелії є щось вельми важливе. Maria è rimasta profondamente turbata. Марія залишилася вельми узрушеною. Senza questo turbamento non c'è vocazione. І без цього нема покликання. Perché il turbamento è il segno della serietà della chiamata e della serietà della risposta. Бо цей неспокой – це знак серйозності цього покликання і так само серйозних намірів вашого відказу на це покликання. Il Papa ci ricorda costantemente che la vocazione non è una carriera. Папа нам безпинно припоминає, що покликання – це не кар'єра. È un servizio, a volte un servizio dolorosissimo, fino al sangue. І ця служба вельми тяжка, часами аж до крові. I vostri, chiamiamoli così, antecessori nel servizio sacerdotale durante la persecuzione hanno vissuto questa esperienza letteralmente. І ваші попередники у святарському служенні жили цим досвідом тяжким у сенсі літеральному. Non pensate che quel pericolo sia finito. Не думайте про те, що в цій небезпеці може скончилося.
è finito forse quel pericolo della persecuzione fisica. Być może skończyła się niebezpieka fizycznego prześladowania. Ma comincia un altro pericolo. Ale починається інша небезпека, quello della comodità. яка називається зручністю, вигодністю. Quello di pensare che la vita sacerdotale è un bel modo per sopravvivere in mezzo alle difficoltà economiche. Небезпека думаць, што жыццё святарскае гэта добрая нагода, каб выгодна жыць у часы фінансавых цяжкасцяў. Con il rispetto della gente, che grazie a Dio in questa terra è ancora molto devota ai sacerdoti. Каб мець шацунак ад людзей, якія, дзякуй Богу, яшчэ вельмі пабожныя і таксама з шацункам ставяцца да святароў. Con qualche soldino che comunque in qualche modo arriva da una parte o dall'altra. І таксама грошы, якія будуць у вас. Il pericolo di diventare dei funzionari del culto oggi uccide la Chiesa. Небяспека ператварыцца ў інструменты культу – гэта небяспека, якая сёння забівае касцёл. Voi dovete essere turbati perché Dio vi parla, Dio vi chiama. І ви павінны быць узрушаныя, бо Бог да вас звяртаецца. E con Dio non si scherza. І з Богом нельга жартаваць. Tra di noi, con i nostri superiori, possiamo fare i giochi per cercare di sopravvivere e di nascondere, ma con Dio non si può. Паміж намі, паміж нашымі кіраўнікамі мы можам сабе дазволіць жартаваць, але з Богом гэта рабіць нельга. Con Dio non si può far finta di non vedere. З Богом нельга прикидывацца, што мы не бачым. Non si può far finta di essere distratti o di girarsi dall'altra parte quando vediamo che qualcosa non va. І перад Богом нельга прикидывацца, што мы не бачым, што мы можам перайсці на іншы бок, калі мы заўважаем, што штосьці не атрымоўваецца. Perché Lui vi chiama per amati, vi verrà il turbamento più tardi. І калі у вас няма гэтага ўзрушання альбо страху, то гэта здарыцца вам крыху пазней. E quello è molto più duro. І гэта будзе значна больш цяжка. Perché è il turbamento di chi già cade, non di chi ha paura di cadere. Бо гэта будзе страх таго, хто ўжо валіцца, а не таго, хто баіцца заваліцца. A quel punto, in questo momento, nel vostro turbamento, il Signore vi prende per mano e vi dice: io ti voglio bene. І в гэты момант вашай непэўнасці і вашага страху Бог бярэ вас за руку і кажа, што я табе жадаю добра. E vi porta a questa gente per mano, a questo popolo. І за руку вядзе вас да гэтых людзей. Questi concreti, non un popolo di Dio fantastico. Гэтыя людзі канкрэтныя, не тыя з фантастычных гісторый. E neanche un popolo al quale servire occasionalmente quando saremo liberi. І таксама не да таго народу, якому мы маглі б служыць у той час, калі б мы былі вольнымі. Cari fratelli, voi sarete i padri dell'ascolto. Дарагі кандидати, ви будете айцамі, якія слухаюць. Non solo i padri del sacramento. Не толькі айцамі, якія удзяляюць сакраментаў, Quelli che aspettano la gente. але тыя, якія чакаюць людзей, Quelli che incontrano la gente. тыя, якія спатыкаюцца з людзьмі, Quelli che cercano la gente. і тыя, якія шукаюць людзей. E anche i molti che non hanno la fede. І таксама шукаюць тых шматлікіх, якія яшчэ не веруць. E non perché si deve, ma perché si ama. І не таму, што гэта ваш абавязак, але таму, што вы іх любіце. Ricordiamoci le parole del santo vescovo Agostino. Успомнім словы святого біскупа Августина. Cerco di tradurle. Se si ama non si fatica. Калі чалавек кахае, тады ён не стамляецца.
E se anche si fatica, А калі стамляецца, si ama la fatica. тады ён кахае гэты стан стомленасці. Ecco, nel momento in cui lo Spirito Santo scende su di voi e misteriosamente prende possesso delle vostre persone. У той момент, калі Дух Святы зійде на вас і зробить вас свою уласнасцю, Da lì verrà la forza purché voi vi stanchiate. і адтуль прыйдзе моц, каб вы не стамляліся. Comincia una corsa oggi, ma questa corsa ha bisogno di un training. Сёння пачынаецца для вас важная дыстанцыя, але гэта дыстанцыя патрабуе таксама падрыхтоўкі. Tenete i vostri muscoli ben allenati e ricordate che insieme con la casa, la prima casa è la casa del cuore. Памятайце пра тое, што разам з домам першы дом гэта дом вашага сэрца. Amate i cuori, Любіце сэрцы cercate i cuori, і шукайце сэрцы. sanate i cuori, І аздараўляйце сэрцы costruite i cuori. і будуйце сэрцы. Questo è il primo tempio. І гэта першая святыня. Altrimenti finiremo come nel resto dell'Europa, dove saremo pieni di chiese e vuoti di fedeli. Бо ў іншым выпадку нас чакае лёс Еўропы, дзе вельмі шмат святынь і вельмі мала вернікаў. Questo popolo vi ama. І гэты народ вас кахае. È vero che li amate, Ці гэта праўда, што вы любіце сваіх святароў? questo amore non può essere deluso. І гэтая любоў, на гэтую любоў вы не можете адказаць сваёй неувагай. Amate questa gente nella loro semplicità, nella loro fatica quotidiana, nel loro lavoro. І любіце гэтых людзей ва сваіх прастаце і іх жыццёвых цяжкасцях штодзённых. Anche nei loro come nei vostri difetti. І любіце іх таксама у тых іх слабых баках іхных. Questo è il corpo di Cristo. Гэта менавіта цела Хрыста. A questo corpo siete mandati. І да гэтага цела вы пасланыя, A lavare i piedi a questo Cristo. каб мыць ногі гэтаму Хрысту, Che voi servite all'altare. каб вы служылі пры алтары. Perché è lo stesso Cristo. Бо гэта той самы Христос. Una religione tutta sacramentale è una religione che non riconosce l'altra parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Una religione che si occupa solo dei sacramenti. Той касцёл, які займаецца толькі сакраментамі, ён забываецца пра іншую частку, менавіта пра Божы люд, які таксама з'яўляецца целам Христа. Ma nello stesso tempo loro pregano per voi. Але ў той самы час яны моляцца за вас. Loro vi sostengono ogni giorno. Вас падтрымоўваюць кожны дзень. Vi sostengono nella vostra solitudine che c'è e ci sarà. E sarà dura. Вас падтрымоўваюць таксама ў вашай самотнасці, якая ёсць і будзе цяжкім досведам для вас. Sentitelo questa sera nella preghiera al Signore perché riempia questa vita, perché le dia sapore. Ваше жыццё канкрэтнае, святарскае жыццё малітвы, якое дае смак вашаму жыццю. Ripeto, senza il profumo dell'incontro col Signore siamo semplicemente dei burocrati. Без гэтага смаку спаткання з Христом мы становімся зыклымі бюрократамі. Questa gente ha bisogno di sentire attraverso di voi il profumo di Cristo. І гэты народ мае патрэбу адчуваць за вашым пасрэдніцтвам менавіта смак, пах Христа. Ne hanno bisogno soprattutto i giovani. І перадусім людзі маладыя маюць такую патрэбу. Non abbiate paura dei giovani. Не бойцеся маладых людзей. Sono esigenti. Яны шмат вымагаюць. Qualche volta sembrano lontani. І часамі здаецца, што на вельмі радасць мець трох новых святароў і аднаго новага дыякана. Sapete quanto la Chiesa ha investito in questi uomini?
Ведаеце, колькі касцёл заінвеставаў у гэтых людзей? I rettori potrebbero saperlo, dircelo bene. Ректори семінарії ведають добре про це. Quanta fatica ogni giorno per tentare di creare un ambiente umano di crescita intessuto, intriso di una spiritualità. Який великий висілок, щоб створити атмосферу духовну, де кожен день чоловік може зростати. Quanta attenzione a far sentire queste persone amate e stimate da Dio. Який великий висілок, щоб дозволити гэтым кандидатам відчувати себе і коханими Богом, і так само годними. Quale sforzo per far закінчити свідченням життя одного чоловіка, який тут зараз знаходиться. E la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Macaric. Це присутність його еміненції кардинала Макарика. Uno dei pastori più amati nella Chiesa. Це один з пасторів, якого найбільш люблять у костюлі. Ascoltato dai grandi e dai piccoli. Якого слухають і великі, і маленькі. Capace di grandi abilità diplomatiche. Який має здольності, незвиклі здольності доброго дипломата. Ma anche attento alle minoranze, ai poveri, a quelli di lingua diversa da quella inglese nelle sue diocesi, attento agli immigrati. І так само, який з великою увагою підходить до всіх маленьких груп, до іммігрантів, до людей, які розмовляють на іншій мові у його диецезії. Attento ai bisognosi. Який з увагою підходить до потребуючих. Oggi è qui accompagnato dal suo collega responsabile dell'ufficio dei vescovi americani per l'Europa orientale. Який сьогодні приїхав, щоб бути з нами у супроводженні свого колеги, відказаного за країни Східної Європи при конференції біскупів Злучених Штатів. Il Signore gli ha dato un'eterna giovinezza perché non si accontenta mai del suo servizio. І Бог дав йому вічну, амаль що вічну молодость. Ha bisogno ancora di tanti anni di servizio di Sua Eminenza. Бо Бог потребує так само його у службі, і тому дає йому добре здоров'я. Quando ci furono gli anni terribili per la Polonia della fine del comunismo, Sua Eminenza fu in prima fila per aiutare la libertà che nasceva. У часи вельми тяжкі для костьолу Польщі, його еміненція був одним з перших і одним з найбільш активних людей, які допомагали у ці тяжкі часи костьолу Польщі. E il Santo Padre Giovanni Paolo II, di beata memoria, lo amò sempre di un amore paterno e fraterno di grande intensità. І благословений папа Ян Павел II вельми цінив і любив цього чоловіка. Ecco, questa persona oggi è in mezzo a noi nella sua semplicità come per tutta la vita. Vedete, ha lasciato perfino a me di presiedere questa Eucaristia. І цей чоловік сьогодні разом з нами у всій своїй простоті, який дозволив мені целебровать цю святую імшу. Il cardinale Macaric, come i vescovi che sono qui presenti, і поспробуйте бути подобними до його. E soprattutto di lui conservate una cosa, l'apostolato del sorriso. І навчитеся від його одної речі, міновито бути апостолами усмішки. Siete salvati da Cristo. Христос вас збавив. Siete chiamati a portare la salvezza a questo popolo. І ви покликані нести збавлення цьому народу. Cosa volete di più nella vita? Що ви ще хотіли б від цього життя? E non è questa la gioia che riempie il cuore. Чи ж це не радість, яка наповняє наше серце? Ricordatevi che un sorriso è una porta aperta al cuore dell'altro. Пам'ятайте, що усмішка – це двері, през які можна войти до серця іншого чоловіка. E voi, cari sacerdoti, як група, як одна солідарна група, тоді ви подобні до мурашок, які не ведають, який Бог їм істин.
Il problema non è non far vedere al prete vicino cosa facciamo. Il problema è far vedere al prete vicino che siamo a sua disposizione. Наше задание гэта не паказаць суседняму святару, што мы зрабілі альбо што мы робім, але паказаць яму тое, што ў нас ёсць для яго час. Questi 4 io ve li affido. І я давяраю вам гэтых 4 маладых людзей. Tenete aperti gli occhi quando vedrete che comincia una difficoltà. І назірайце уважліва, каб заўважыць той момант, калі пачынаюцца цяжкасці. E non per puntare il dito, І не каб паказваць на іх пальцам, ma per aprire le braccia, але каб адкрыць вашыя рукі. non per far finta di niente Не каб прытварацца, што нічога не здарылася, не здараецца. e neanche per coprire eventuali sbagli, І таксама не каб прыкрываць памылкі іншых, ma per aprire le braccia della fraternità a fratelli che cercano fratelli. але каб расхінуць вашыя рукі для братоў, якія шукаюць вашай дапамогі. Voi sapete che uno dei nostri primi doveri in Bielorussia è costruire un presbiterio. Вы ведаеце, што адно з найважнейшых заданняў тут на Беларусі ў касцёле гэта стварыць un insieme di imprenditori, стварыць прэсбітэрыум, менавіта не асобных бизнесменов. Я там перевожу. Извините, это не очень велико. Менавіта не стварыць групу людзей, якія не маюць з сабой нічога супольнага, якія належаць да касцёла, не маюць з сабой нічога супольнага, у якіх няма нават мінімуму солідарнасці паміж сабой. Il popolo vi giudicherà dall'amore che avete gli uni per gli altri. І Бог, людзі будуць вас судзіць па таму, наколькі любові вы маеце адзін да аднаго. Allora il vescovo regala. Дарагія браты і сёстры, Бог дорыць вам гэтых È святых. il dono più bello che vi fa. І гэта падарунак найбольш прыгожы, які ён можа вам зрабіць. Quando tornerete nelle vostre case, ricordatevi che avete ricevuto 3 sacerdoti e un diacono. І калі сёння вернецеся ў вашыя дамы, памятайце пра тое, што гэта Бог падарыў вам 3 новых святароў і 1 діякана. È la nostra perla. Sono la nostra perla. І гэта наша перла. E noi siamo orgogliosi di loro. І ми ганарымся імі. Spero che anche voi sentiate la stessa gioia, la stessa soddisfazione e la stessa gratitudine a Dio per questo dono meraviglioso che oggi vi fa nella riva del lago, nel santuario della Santa Madre di Dio. Спадзяюся, што і вы, і вас перапаўняе сёння тая самая радасць і надзея з гэтага падарунку, які вам робіць Божая Маці, владарка азёраў. Ed ora invochiamo lo Spirito Santo perché faccia il miracolo di creare questi giovani nostri fratelli come creature del servizio, come creature dell'amore. Invochiamolo lo Spirito Santo in questa liturgia che continua. І зараз призиваємо Духа Святого у гэтай літургіі, каб Ён напоўніў гэтых наших братоў сваімі дарамі. È la prima volta che io ordino un sacerdote. Гэта першы раз у маім жыцці, калі я пасвячаю святара. Vi posso assicurare che per me è una grande commozione. І хочу вас запевніць, што гэта для мяне вялікае, што я вельмі перажываю. Una grande gioia Вялікая радасць, e una grande responsabilità. таксама вялікая адказнасць.